Wahai para laskar-laskar saking Satria Muda Jaya, tunjukkan pesonamu demi menghibur keluarga besar saking Bapak Darlim bareng Ibu Runtesis keluarga. Laksanakan tugasmu. Ya, 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 ya. Ngaturaken pucak lawan puci dari marang Gusti Kang Maha Suci, marang Gusti Kang Maha Suci, dari marang Gusti Kang Maha Suci. Ingkang maulas kelonasi dari Kang Maha ulas kelonasi. Ini man katone maning yen sayang man katon sayang. Seumur beli bakal ilang, seumur beli bakal aling. Mimiin sayang, aduh sing duwe sabang paling emangan. Mimi wasi sayang bapak warti wong ranjing sing paling kurang. Yayu Siti aduh eman Mimi Siska mah paling sayang. Sareng ayah puput sing paling loman. Ayah puput siriwan cima baca diri ketulis semangat kegawan yang janji. Ada di gawa minggat, ada tema, ada di gawa minggat. Mimi Dewi sayang, aduh wong langgeng sing paling eman. Aduh Kang Jasman sing paling sayang. Dewan kulit capur Mama Bastian sing paling roman. Aduh Aris paling sayang. Witing tresno jalaran masuk kulino. Ayah puput sing paling sayang. Mama gantung memang Dumas Andi sing paling sayang. Ayah puput paling sayang. Ada 5 Selawase. Ayah puput diri aja 5 umure. Sareng ayah puput sing paling emang. Eling-eling mamakan eling mumpung dunya. Ayah puput saya Jelar Sutra nyaliung Walendra wong ayu
majikan anu paling sayang si duet Cikarang Mimi Siska paling emang sering aya pupute geuning aya bobot du Mimi Dewi paling sayang bos sayuran tukang casmar paling emang aduh majikan tua paling sayang Mimi Yayang aja lali masuk bunga si Mimi Yayang aja lali masuk umure wong rancing Bapak Warti paling emang seumur beli bakal hilang Bapak Warti seumur mah beli bakal lali